Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah merayakan hari ulang tahunnya dengan cara yang unik di tengah suasana konflik Venezuela dan Amerika Serikat memanas. Dalam sebuah video yang beredar, pemimpin negara Amerika Selatan tersebut tampak merayakan hari kelahirannya dengan menggunakan atribut khas Palestina. Sikap politik Maduro ini muncul di tengah situasi geopolitik yang memanas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.